Lagi-lagi suruh makan garam pun jangan makan garam. Daging pun jangan makan. B12 ke, jangan makan semua, jangan makan. Our body need vitamins. Our body need minerals. Our body need supplements from the food. But the food is rubbish nowadays. Dalam katakan satu pizza, ada vitamin apa dalam pizza bang? Saya boleh beritahu tak ada apa vitamin dalam pizza? Dalam pasta, ada vitamin tak? Fortified B complex. It's inflammation. So, badan kita dalam zaman sekarang, bagi saya, nasihat saya kalau jadi ada kuasa lah dekat KKM ke apa, daripada you orang pagi ubat-ubat, kalau pasien datang, saya bagi dia puasa dulu atau intermittent fasting. Lepas tu saya akan bagi daripada berganting dengan ubat, saya akan bagi supplements lah. Bagi dia supplements. We don't have supplement the food. Tapi masalahnya in our guideline, CPG guideline, tak ada supplement. CPG is lousy. What is a CPG? What the success story of CPG? Nothing, zero. Zero. Okay, CPG kencing manis. CPG buat pinggang. CPG apa tu? Apa dia success story? Banyak CPG. What is a